Gola psovačica knjiga Bisere Alikadić, djelo nastajalo proteklih 12 godina, nedavno je ugledalo svjetlost dana. Promocija je upriličena u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ova poznata bosansko-hercegovačka književnica koja piše modernu poeziju dobitnica je mnogih priznanja. Objavila je 18 poetskih knjiga, 2 romana, nekoliko novela, a široj javnosti je poznata i kao dječji pisac sa kratkim pričama koje su uvrštene i u školsku lektiru. Ipak, kako nam je kazala u razgovoru za naš program, posebno je draga Gola psovačica. Demaskirajmo se i gore i dole, svaku vrste, žene gole, na mušku radost. Najdraža mi je posljednja, ne, nije posljednja, ne, imam dovoljno da bi moglo biti posljednja, ali ja kažem najnovija moja knjiga, koja je pisana dosta dugo i objavljena je. Naslov je Gola psovačica. Zašto Gola psovačica? Zato što je ovoj ženi dojavilo da sluša sve to što se događa na kugli zemljinoj, u našoj regiji, u našoj zemlji, i ona jednostavno je gola u znak protesta, kao što je Verdigo diva u Engleskoj projehala gola na konju. Tako je moja psovačica, ne zbog muško-ženskog izazova, nego uopšte da kaže, da pokuša, mislim, jednostavno da ukaže na neke probleme, da ukaže na taj užas koji mi doživljavamo sada i u cijelom svijetu. Nije ova regija, nije Bosna i Hercegovina, nije to izuzetak. A ko je kriv? Kolika je krivica pjesnika? Ma ko haje za pjesnike? Ko haje za pjesnike, to je jedino u glavi nekih romantičnih ljudi. I onda misle neki da se mogu i pare zaraditi na poeziji. Govori se i o tome da se stvorio nekakav jaz između učitelja, nastavnika, pedagoga, sa jedne strane i sa druge strane djece. U čemu je problem? Ma problem je što se jednostavno mijenjaju prilike društvene, ekonomske, školske, sve se mijenja. Jer ja poznajem djecu koja neće za pisca reći pisac, nego on je tekstopisac, a to se podrazumijeva tekstopisac za pjesme koje se pjevaju. Nemam ja ništa protiv pjesama koje se pjevaju. Odlično je, kad se pjesma propjeva, ona je onda stvarno uživila. Danas i životna struja od čovjeka do čovjeka ubija majku im covidsku sve u 19. A usput ratuju, atmosferu narušavaju, ljude ubijaju, države rascijepljuju, majku im covidsku sve u 19. I moj kip se stresa od užasa i bijesa. Šta biste poručili našoj djeci, bošnjačkoj djeci na Kosovu? Mi imamo nastavu od predškolskog zaključno sa fakultetima. Naravno da imamo velikih problema, nedostaju nam udžbenici, malo ima susreta književnih. Šta biste im poručili? Ma poručila bi da čitaju koliko god mogu više, ako uopšte u današnje vrijeme slabo ide knjiga. Najviše se čita na internetu. I sad, kako savladati tu aždahu svjetskog tipa? Mislim, dosta
poezija na neki način posrče, dosta se u nju upušta se mnogo ljudi, kako vrednovati. Mislim, teška su vremena po svakom pitanju. Ja zdravstveno dosta kuburim i mene su doktori, kad ja tražim nešto za neki pregled, oni i sad ne može me poslati, ne može mi prepisati. Ja pitam zašto? Kaže, takav je sistem. E pa svi se oslanjaju na nekakav sistem. A sad nas je još poklopio svi u sistem korone koji je ostavio strašne posljedice.